Svaki like na ovom videu je jedan kamen, tako da pomozite ovoj humanitarnoj akciji i lajkujte ovaj video, jer što više kamenja imamo, to je veća šansa da ćemo pobediti ukiste ili kako već sebe nazivaju. By the way, pozdrav u ovom videozapisu dobijaju ovi moji ljudi. Ako i ti želiš da dobiješ pozdrav, ostavi neki lep komentar dole, ili me zaprati na nekom od moja 2 Instagram profila. Milton Videos. Ovo je Balkan. Zdarova i dobrodošli. Ukizam, da, dobro ste me čuli. Ukizam, šta je ukizam, koliko je loše i ima li nam spasa? Ako da, kako, gde i zašto? I'll do one better. Why is Gamora? Šta je ukizam? Ukizam je ukratko kult. Šta je kult? Pa, po njim se podrazumevaju sekte ili druge verske zajednice okupljene oko harizmatičnog vođe, koji traži potpunu predanost svojih sledbenika. E sad, koja je razlika između kulta i religije? Pa u suštini broj članova. Šira definicija ukizma je ova. Ukizam je kult, to jest nepriznata religija čiji su članovi starosti od 6 do 12 godina i koji veruju i mole se nečemu poznatom kao Uki-Q. Dok članovi ovog kulta sebe nazivaju raznim samo njima smislenim imenima, ljudi sa strane ih nazivaju kidare, to jest nevaspitana derišta. To jest, imate u mom Kidara Starter Pack videu šta to znači. Kako neko dete postaje član ukizam kulta, pa u suštini ne može svako dete da postane član ukizma. I tu postoje neki uslovi koji trebaju biti ispunjeni. Kao prvo, koeficijent inteligencije, to jest IQ, mora biti ispod 75. Primećujete da i Uki i I u imenu imaju slovo Q. Ta dva pojma su naravno nebo i zemlja, jer sve što se vezuje sa Uki-Q se ni u kom slučaju ne može povezati sa IQ-om. Ali je jako zanimljiva činjenica da članovi ukizam kulta ovo slovo alfabeta izgovaraju Q. I da svakoga ko to slovo izgovori pravilno i kako bi ga trebalo izgovoriti, oni jako agresivno isprave i pokušaju da ga ubede da se slovo Q izgovara Q, iako su možda i sami svesni toga da to nije tačno. Drugi uslov je da dete mora da bude kidara, znači nevaspitano razvaženo derište kome roditelji nisu pružili dovoljno pažnje i koje će zbog toga da bude debil i da odraste u debila. Roditelji će jednostavno mrziti da svojoj deci posvete barem malo pažnje i igraju se sa njima ili šta god i daće im telefone u ruke. Ta deca će sa tim telefonima da pristupe društvenoj mreži TikTok i tada će za sve već biti kasno, jer će im na For You page-u već izaći Uki-Q i na njih će biti bačena đavolska čaroja koja se ne može skinuti bilo kojom vrstom egzorcizma. Šta rade pripadnici ukizma? Pa u suštini dosta njima zanimljivih stvari, kao što su klanjanje njihovom bogu, to jest boginje Uki-Q. Sve što kažu, oni samo lažu, diraju nam našu najdražu, ostavit ćemo zbog tebe stražu, da te nikad ne nađu. Pa paljenje predmeta vezanih za druge religije kao što su recimo ikone. Pa onda pravljenje TikTokova u kojima rade poređenja između Uki-Q i Barbie Afrike, na primjer, čije je govno veći. Ili u ovom videu proliv, što je tehnički isto govno, samo u tečnom agregatnom stanju i tako dalje. Da ne objašnjavam agregatna stanja govna jer nije zanimljivo i gadno je malo, tako da da. I sada objektivno gledano, mi ovdje nemamo pravo da uradimo ništa, jer ne treba diskriminisati članove bilo koje religije i sve religije se trebaju poštovati podjednako. I ako očekujete da ljudi poštuju hrišćanstvo ili islam, morate i vi da poštujete druge religije. Međutim, danas nas ne interesuje objektivno gledište, danas nas interesuje ono što je ispravno uraditi. Ja sam još pre više nedelju dana napravio peticiju za legalizovanje javnog kamenovanja u Srbiji i ako budemo to uspjeli da postignemo, mislim da bi bilo idealno da se donese i zakon da se kamenuju svi roditelji nevaspitane razvažene dece koja su članovi ukizma. Zašto ne decu? Pa deca, kao što nam je svima već poznato, ne odgovaraju za svoja zlodela. A i budimo realni, kao što rekoh, da su roditelji svoje deci posvetili malo više vremena, umjesto toga što su im gurnili telefone u ruke, ovaj problem zvan ukizam danas ne bi bio toliko veliki. I iz legalnih razloga ću sada reći da se šalim. I'm just kidding, I'm joking, all of this was a joke. Tako. I to je to što se tiče ukizma. Kratko i jasno, bez odgovlačenja, šaljite ovaj video roditeljima članova ukizma i roditeljima oni koji bi mogli u budućnosti da postanu članovi ukizma, da bi mogli blagovremeno da reaguju i zabrane svojoj deci pristup internetu. Hvala na razumevanju, također hvala i na gledanju, vidimo se, da svidanja. Milton Videos.